what? Reality show. This is a show where Loringi retlapisa batho ba Loring ba tswa fa go tlhapa bona self. Yes. When we say skipper ama files, we are referring to the chiller tse lo di mo mmeleng. Si ya wa keeper la wa ma files. Si ya geza wa ba clean. La ntlhalohanya. And then on my left hand side, I have my bouncers. We have from Skipper Mafile reality show. Yes. Juiska from Skipper Mafile reality show. and then on my right hand side, I have my washing machine. Washing machine papa ra hot mokokoto. Thank you bafethu. So ka tsena re ngwaletse ke ntate Mathebula o re ngwana hae wa motlhopha wa o phela babelo a irang. So e re bona re mothusa be rena as Skipper ama files reality show. Re sale mora Mzansi. Ntate Mathebula. Thank you. Welcome to the show. A re leboha le khone o fitlha man. Yeah. Ke eng fano ga nikita o one step mo moyeng go re le ka nama. Ke pula mo khala gore a tlhape a re lwele ntwe serious net fela gore a no tlhapa ha tlhape mfano wa ga nikita gore o no rata ditshila ka montlong ka mo ka tsena go nkha ena a teng ka montlong mara go nkha ena ke palla le go ja me tsontse ke jele go merithing nna ke tsoga montlong ya dikare a se really ka gore ke na le bona bo smami wa nkhamfano le ke tshaba le mo for a tlhatse ka gore yena self a tlhatse wa bona ne ya go batsa mo moyeng ka e bona di ka re fa nne di tshila me bra a tlhapi a ka se tlhatse goloi a sa tlhapa ke nya ga fela lo ntlhapisetsa yena fela mfano gore le nna ke se ka tlhaba dikhala ke kholo tsa malena ke re ke ngwana ka ka re ga tlhapi di boy ke tsaba lo botsa batho ke ngwana ke no phela ke mirile ka re wa mperekela he batla batho ba O e bo ga re ke mmereng. yeah Go tlhabisa dikhala. ha tlhapi di boy No, that's the reason why re na re le teng as Skipper ma files. asomble ko le tlhapisetse Re mo tlhabisa mo go ba sharp ra se go maga strata. assembly mo tlhapiseng ba bone gore batho ba tlhapisiwa mo tlhapisiwa mo reality show lefatsheng, yeah. Skipper ma files le batho ba tlhapa ba boa ba ba sekolo ha tlhape mfa tlhapisetseng yena fela E re na le team ya ka ro ira Spanish sa rena. assembly Then o tla bona dirisa lona tlo ba happy. assembly gore Yeah. ke ntwe ke khopelang fela tlhapisetseng fa Thank you. Bafethu, le mutlule ntate Mathebula wa lla re ngwana ya tlhape. So rena as Skipper ma files, let's go and do our job. Asambeni. ne ke re ba mo tlhapise fela mo chiefise mbo ba nyego reka re a tlhapeleng gane a tlhape mfano fano a itse gore vaslap ya o e beile kae go ntshela ra se tshomyane Na le yona ma. a na yona tlhapa ga faituku tlhapa ga bua Nahana bana ba ba reng ba bona go sa tlhape mo. You have to bath. ne rata o tlhapa fanaga rata go tlhapa ke rata o leboga family ena ya Skipper ma files Helen tlhapiseditseng fano no gore wa nkgatlha wa itse keng o gopotsana go tsela a sa belega man o tlhapile wa itse keng a e tshware fela bjana gore a se ka tlhapa ka lena fela le ena ga le-one ga te tlhapele no ke a le leboga Skipper ma files reality show Helen tlhapiseditseng fano no ke tlo nna le wena mfanaka ke tlo cruisa le wena lane to lane ke a le leboga guys thank you tanko miss ke tlo le ba Skipper ma files ya wa sa thape bona no ke skono la mpona le lena la bona murdu la bona ke skono ntwe fresh brasdomana shufitile ntwe yotle kopela lo re le ba le ba sa tlhapeng ba le ba comment le nya go tlhabisa bana ba lena le no ba di number mo le commenteng ga di number then ba to le testa bana ba lena ba tlhapeng le na le bothata la batho ba se thape ba to le thusa re ntwe ke le bitsang ba sa tlhape ha mara na ke rata le botsa re bona ke skono bja like le Skipper sa sanga se apara ban re ke tsona ke se simpia ke khonno thapa ke skono ba fetu le ba bang ba le nitang thuso ba teng ba batla le thusang ke commenta ka number then sure